Ojalá chilum Yucatán, tunuk besaje, dejlai. Tulacal cuchi lo tushkubimak unai suyol. Hebish discotecas, centros nocturnos, yete tushkubimak kaltale. Yanukala, y chilenuk besajilo te lukalanta mak, tilokalantico basha mak, yola le cojan el coronavirus COVID-19. Beshan, cuchi lo tushkubimak hana, yete kafobe, las 10 akankala ko. Togo shane, dejala chukati shanti tulacal kahnalo be, katun shiko, tushkuno bin umambalu hanto be. Kauchao beka biso tiocho, waka tursak tuyotocho. Beyo, ubindul shot otong upatali lupaga kohaniti mako. Mako chihantako, kumeyaho tijelas kuchili konole, le tioshane ukata tiobe. Kapata kuyila ka antako. Beyo matunohoko, meya, kalikil tushanta le buak ino, le tie sahben siliano. Yetelenuk besahiloba, kutak mukta, tulaka bastanu beta, kahelsak tung con mucho ba mako yabach tushil, yeteka yabchak mako, vitalu kalanta lutoh ola el yucateco. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.